Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hormatlı Müslüman bir tuğanlar. Ekinci çoğun günü bol adam öldürü bol özettirildi. Adam öldürü degende İslam şeriatı bütün insaniyatqa dünyada dağı, ahirette dağı baktulu bola turgan bardıq şartlarda tegiz koygan. Adamdı baktısız kıla turgan şartlardan barını alıp salıp, adam dünyada dağı, ahirette dağı baktulu bola turgan joldu görsetip bergen din bul. Oşonduktan adamdın meyesine, canına ziyan gele turgan nersenin bardığın aram kılıp, adamga payda keltire turgan nerseni adal kılgan. Men musulmanmın dep jaşay turgan adamlar üçün bul günü iştep biz aytıp ketebиz. Oşol çoğun günölörün arasında Allah Teala'ga şirk kılуудан кийин эле экинчи орунда турган бул адам өлтүрүү. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَانَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Kim bir mumundu atayın öldürse, anın cazası dozok menen bütüp, anda tübölük kalat, Allah Teala'nın ağa açusu gelip, anı kargıştap, ağa ulu azapты dayardap koygan. Ulu azapты dayardap koygan. Bul, Allah Subhanahu wa Ta'ala ölümdü aram ekendigin, adam öldürüştük aram ekendigin, mına uşul ayattan tasdiqlap жатат. Demek kim adamdı öldürü turgan bolsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala anı tozok menen jazalaydı. Allah'ın kargışı bütün adamdı kuratıp, kıyratıp, güygüzüp saladı. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Tirülüy öldürülgen baldar, tirülüy öldürülgen jandar vakt saati gelip nege öldürüldüңөр dep suralışat. Naristeler kızdardı uağında tirülüy öldürüp salışkan. Kayısıl kılgan günölörü ölçün öldürdüңөр dep Allah Teala alarda suraka çakırat. Eki musulman adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Eki musulman adam eki öten kural götürüp, biri-birin öldürgөнгө чейин бара турган болсо, öldürүүчү дагы, өлгөн адам дагы дозокко түшөт деди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыздан сурашып, "Я Расулаллах, мына өлтүргөн адам мейли аны дозокко түштү дейли. Мына өлгөн адамчы десе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, өлгөн адам дагы öldürүүгө куштар эмес беле dedi. Demek alsız eken, күчү жетпейди экен, өлүп кетти. Баары бир тозокто деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баяндады. Эң биринчи кыямат күнү кан төгүү маселеси чечилет. Ким кимди өлтүргөн, ким кимди өлтүрсүн деп буйрук берген, ким өлтүрүүгө ишарат көрсөткөн, мынаны өлтүргүлө деп. Birinci
kan tөгүү маселеси чечилип, andan keyin başka meseleler çeçiledi. Demek birinci orunda kan tөгүү meselesi çeçilip dağı, andan keyin başka mesele götürüldü. Bir momundu öldürüştük. Allah Teala'nın aslında düğününün çok bolup ketүүsүнүн da jogorу turadi. Omar ibn al-Hattab ey Qarataş degen Ka'bаны tavaf kılıp atıp, ey Qarataş, senden qaraganda bir momundun abroyu jogorу turат dedi. Egerde Peygamberimiz öpbөгөндө men seni öpпөйт элем dedi. Bugün bolur bolbos nerse üçün biri-birini bıçaktap, biri-birini öldürüp salgan, kızı uğandu musulmanlar şunçalık köp. Bir adamды öldürüştük, bardıq adamları öldürgöndey bolot. Mına oşol bir adamdın atası var, bir adamdın apası var, bir adamdın janında жүргөн ayalı var, bapestep jakşılap karap atkan baldары var, jölök kılıp atkan, jölök bolup berip atkan baldары var. Bari ızalanıp, bari gıcalat boluşup, bari kas boluşup, bütünдөй adamdı öldürgөнгө bara var. Oşonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki musulman kural götürüp, bıçak götürüşüp, ekөө bir-birine kural götürüp, başka bir asbaplar menen aytor paydalanışıp, bir-birini öldürü turgan bolsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, öldürүүчү dagы, ölgön adam dagı tozokto dedi. Bul çoң günöөлөрдөн sanalat. Keçirimdүүлүk bul musulmandын sıfatı. Bul momunduk sıfat. Ardayım aytıp kelebиз. Keçire bil, keçire gör, öldürüştük, kol salıştık. Çoğun günöөлөрдөн esepteledi. Alar Allah'a başka bir zatты şerik kılışpayt. Jana Allah aram kılgan jandı aksız öldürüşpeyt dep Allah Teala Kur'anda bayandagan. Dara aytkanda musulmandардын sıfatları. Musulman adam degенден кийин Arap je Arap emestin ayırması jok. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah degen adamdardын bari bol musulman esepteledi. Bul musulmandardın canı, kanı aramalar üçün. Musulmandar türgö, tüskö, ulutqa, uruğa hiç kaçan bölünbeydi. Bir musulman adamdı, ikinci musulman adam kural götürüp çıkıştık, je udar menen çavıştık. Ölümge чейин алып бара турган болсо, өлтүрүү бул арам бул эсептелет. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям экөө тең тозокто dedi. Siz kayaktan bilipsiz. Bir urup koysam ölbeyt, jakşı эле жүрөт деп. Bir nazik жерине тийген болсо ударыңыз, жан берип салса, siz дагы эгер кол көтөрсө, ал дагы тозокто боло эсептелет. Oşonduktan hormatly bir tuğanım, adam öldürüştük, sözsüz türdө bir canınızdı, jakınыңызды, siz üçün en asıl adamdı öldürүү menen gana kaytat. Har bir nersenin öç alışı dünyada olur. Eğer dünyada olmasa ahirette sözsüz olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaysıl bir adam zulumduk menen öldürülsö, anda tөгүлгөн кандын күнөөсү adam balasına tağrak aytkanda adamdın en birinci baldarından biri Kabılga, Adam aleyhissalam balası Kabılga da жазылат. Анткени adam balası en birinci
адам өлтүрүүнү баштаган. Тагыраак айтканда, Кабыл ошол Хабыл деген өзүнүн инисин өлтүрүп салат. Кызгангандыгынан өлтүрүп салат. Мына ошол өлтүргөндүгү үчүн, өлүмдү баштап бергендиги үчүн бүгүнкү күнгө чейин ким адам өлтүрө турган болсо күнөөсү ошого дагы жетип турат деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ал мында турсун, бүгүн интернет айдыңында паланча мындай кылып өлтүрүп кетиптир, союп кетиптир, же атып кетиптир деген кабарларды шунчалык таркатыштык. Сен дагы билип койгон, урматтуу тууганым, адамдарды кандай өлтүрүүгө үгүт жасап атканын. Кантип өлтүрүүгө үгүт жасап атканын, ошол силердин чыгарганыңардан жаштар телефонунан көрүп отуруп, адамдарды кандай кылып өлтүрүүнү үйрөнүп атышат. Бунун чоң күнөө экендигин биз биякта молдокелер сайрап отурабыз. А силер элди кандай кырууну, адамды кандай өлтүрүү жол жобосун айтып берип таратып атасыңар. Бул дагы ошол силердин таратканыңардан үйрөнүп туруп, адамды өлтүргөн болсо, эч бир күнөөсү кемибестен силерге дагы жетип чыгат. Ошол силер адам өлтүрбөсөңөр дагы, бирок өлтүрүүнүн жол жобосун айтканыңар үчүн, аны таратканыңар үчүн силерге эч бир кемибестен күнөөсү жетип барып турат, урматтуу мусулман бир тууганым. Мындай күнөөлөрдү таратыштан, мындай ыплас иштерди таратуудан алыс болойлу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.